Ayo gagian gratisan. Ya yutawes mengkura bening langit lumening bumi kakang ora bakal sulaya karo janjine. Disaksini semlewire angin sawah gawe ngadem pikiran, bebunga pikiran ketemu karo sanak famili. Dipae restulan pendong asing majikan tua Mama Iwan. Seminggu cuma janjine tetunggu keliwat waktune majikan bali sayang majikan Bapak karya sayang panas kosi nyongor pisan mangkate waktune jam 12 majikan paling sayang majikan Bapak Karim Bapak nak di solder maning dipai selendang ninggang orang ninggalakan si badan Bapak Karim saya majikan apakah mas usapen banyu matane nuk sampun diusap kan masih anak teles-teles ya sendik no wis bagian kan ngusapi aja ning kono wong ayu ning endi kan anu nok iku ning pinggir kuping dah kan ning batuk no oh ning batuk wong bilang sari karo wong suka resmi geding wong suka resmi mangkate waktune jam 12 ngomongin majikan ora bakal awas tetapi akhirnya kebingas wis setahun tuntas majikan ora melas majikan ditambah maning majikan Bapak Karim sayang Bapak Karim wong bilang sari sayang Bapak sabar Bapak Nerama emang Bapak Nerama sayang Bapak Nerama orang melas alah terus nok anak tulung dina tulung bengi nok Bapak ya majikan lagune mengkenen pinggir sawah bari nyemprot ya nok nyemprot bari garem Bapak Karim wong bilang sari iya Bapak Karim ay warin budek penyakit apa warin mangkate Bapak warin waktune jam 12 Bapak warin waktune jam 12 ngomongnya
Bapak Ari Waring ngomongin ninggang orang mengas Bapak Waring Ari Bapak sing Waring melas tetapi akhirnya kebias wis setahun tuntas majikan ninggang orang mengas majikan majikan sayang majikan bapane Rama bapane Rama sayang bapane Rama sayang Bapak Warim majikan paling eman majikan paling sayang maning seneng lan jejogedan Bapak Warim bebarengan kersira wong ayu Bapak Warim majikan Mama Iwan mangkate waktune jam 12 ngomongnya ninggang orang lawas tetapi akhirnya kebias wis setahun tuntas Bapak Warim ya Bapak Warim sayang Bapak Warim seminggu Bapak Warim cuma janjine Bapak Warim majikan sayang majikan Bapak majikan paling sayang majikan tua paling sayang tetapi orang ninggang orang melas Bapak Waring sayang kasuwun Bapak Waring waktune janji ya Allah priya tunggu kelewat waktune Bapak Warim paling sayang majikan paling eman majikan paling borang makate majikan waktune jam 12 waktune jam 12